Imana kandi ikora ushaka umunsi. Then God do what He wants to do. Kuko ibyayo. Because it is His things. Natwe turabayo. And we are for Him. Ikora ushaka. Ijambo ry'Imana Daniyeli. The word of God in Daniel. Ibice 5. Chapter 5. 25 ageze ku 28. 25 to 28. Turasoma igitabo cya Daniyeli ibice 5 bihereye ku murongo wa 25 kugeza kuri 29. Hari amagambo agira ati kandi byanditswe n'igihe mene tegeri farisini kandi bisobanurwa ritya mene bisobanurwa ngo Imana imaze imyaka umaze ku ngoma ishyiraho iherezo tegeri bisobanurwa ngo wapimwe ibipimo kugaragara udashyitse kandi peresi bisobanurwa ngo ubwami bwawe buragabwe buhawe abamedi n'abaperesi. Nuko Berishaza ategeka ko wambika Daniyeli umwenda w'umuhengeri n'umukufe w'izahabu mu ijosi kandi ko bavuga baranguye kwaza umutware wa 3 ubwami abagira ijambo ry'Imana. Dukomere ijambo ry'Imana amashyi. Imana yanganirije. God told me. Irambwira ngo ubwo nibuze kwinjira mu rusengero. Told me that when I enter in the church. Ubwo nibuze kwigisha ijambo ry'Imana. When I'm going to preach. Irambwira ngo mbwirize kuri iki kintu. He told me to preach about it. Ngo abantu b'Imana bace bugufiya. The people of God bow down. Bareke ibyubahiro byabo. To leave their power away. Bareke protokole zabo. They leave their protocol. Kuko icyubahiro ni icy'Imana. Because the glory is for God. Ngo ibindi byose bizashira. Everything gonna go away. Negira mu buzima bwawe bwa buri munsi. I just want to let you know in your everyday life. Jya wiyoroshya. Be simple. Ufate umwanya wo kwiyoroshya. Take your time and be simple. Kuko Because iminsi yawe uzamara ku isi. the day you will live on this earth. Ni iminsi base. It's countable. Ifite igipimo cyayo. It is measurable. Imana yaguhaye mu buzima. God give you that life. Igihe kizaguhamagara. He will call you. Ikubaza ibyo wagombaga gukora. Ask you what you must do. Utakoze. That you didn't do. Rero ndagira ngo nkubwire ngo. I want to tell you this. Urebe mugenzi wawe. Look at your neighbor. Umubwire ngo iyoroshye. Tell him or her. Be simple. Gerageza kwiyoroshya. Try to be simple. Sinzi amashuri wize. I don't know how you studied. Sinzi imiryango uvukamo. I don't know your families. Sinzi amafaranga yawe ufite. I don't know how much money you have. Sinzi ubushobozi ufite. I
to Babylon, batangira gukora uburetwa they started to work for them kubera yuko bari bacumuye kuba because they sinned. ni igihe gikomeye kubwira itorero It is a hard time to tell the child. hari ibintu Imana yatuvuzeho There is something that God said about us izakora ku buzima bwacu that He will do in our life, ariko ni ngombwa but it is possible kugira ngo tugende ku mategeko yayo to move while not sinning. tugende ku mategeko yayo Move while not sinning. abisirayeli icyo gihe rero Israelites, that barajyanwa they take them, ariko habamo abahungu batatu baravuga ngo ntabwo tuzigira kwiyandurisha ibyo kurya by'ubwami nubwo twavuye Isiraheli ariko tukajyana mu mwaka ubuzima ntabwo tuzigira twiyanduza ngo hano ibwami b'abuhoro ngo twiyanduze there were 3 boys. They said that we won't eat the food of the king. Imana yacu ishimwe Praise God. baraganira mu mutima wabo They said it in our heart. mbese wowe uvugambirira ibihe ikingizi You see anything in your heart? ni ikihe kintu ugambira mu buzima Is bwawe there anything? ni ikihe kintu ujya wumva wagambirira You gukora have anything you want to do? ari icyiza Is there anything good? ukangambirira kumenyekanisha Imana yawe mu batayizi You wish to make people know your God to those who don't know you? mbese ujya ubikora You wish it. reka wibaze umutima wawe wisubize ujya ubikora Ask your heart and ask yourself. ujya ugerageza kujyana Imana mu mahanga mu banyamahanga ikagaragara Do you try to tell the people who don't know God? bariya bagabo bakoze byinshi bitandukanye Those people do many things, different things. bagiye basobanura inzozi zitandukanye They interpret the dreams. ariko uko ubwami bwagiye buhindagurika How the kingdom changes. niko abari bazi ba Daniyeli bagiye bahinduka That is how the people who know Daniel, they go change. mu gihe kimwe Daniyeli yibera hariya One day, Nebukadinezari amaze gutanga amaze gupfa God knew when he was dead. hima umwana wiwe Her child, his child, yibagirwa yuko hari abakozi b'Imana babaho ngaho kandi yibagirwa iby'Imana yavuze hari ibamura he forgot that there is the people of God in Babylon. ndashimira Imana ko Imana iri kwitega abakozi bayo no mu gihe bagiye mu bunyage I thank God that he is with his people. no mu gihe ubwoko bw'Imana buri mu bibazo Imana ijya ibaruka ikabana nabwo The times when his people are in problems, he is with them. nubona umuntu w'Imana hari ikintu cyamubayeho ahari agahura n'ikibazo gikomeye uramenya ntukamutunga urutoki kuko Imana ijya ibaruka ikabana nayo nawe icyo kibazo Don't look at him or her. God is with them. Imana ikabura kukigaragaza He is with them. muri icyo gihe rero Imana yarakoranaga nabo In that time, he is with them kandi bari mu bibazo when they were in problems. bari mu ngorane When there was in problems. uriya mwaba amaze kwiga ingoma When he was, bibiliya ngo aribagirwa uburyo ise yagiye kurisha imyaka 7 akabana n'imparage the Bible told us that he forgot everything. ntabwo yasomye amateka He did read. ngo arangije akoresha ibirori He made the party. agira ibirori arabikoresha He made the party. mu gukoresha ibirori rwiwe When he is making the party, atumira abantu benshi he invited many people. ikintu cyabayeho yasuzuguye Imana ya Isiraheli When what happened, he disobeyed the God of Israel. ngo arangije yari afite abagore b'inshoreke He had women. yari afite abagore b'inshoreke mwarimu ntakwakire yihuse dukomere Imana amashyi arakoze cyane akoze Imana kandi mugeze umugisha He has spoken the wife, muri aba bagore b'inshoreke among of them, arabahamagara bose
Imana yacu Imana irakara. Our God is God of anger. Yanga umuntu yisuzugura. He refused somebody who despised Yanga him. umuntu yigendaho. He not need God to love them. Yanga umuntu yituma urutoki. He not need somebody to talk evil on him. Bibiliya ngo The Bible says uriya mwami that king, babona urutoki rwanditse you see the finger writing ngo kurusika on the wall. bagitangira kuba When they started to believe, urutoki rwanditse this is the finger. abantu banditse. And this is writing. Bibiliya ngo The Bible says ngo yumva amaboko yiwe if he's shaking on the wall, kuruka if he is shaking on the wall, kuruka and the leg becomes weak, yumva arahindutse become humble. baramukama. It says everything. Nimurebe ibyatsi gusiga See what is written on the wall. nimurebe ibyatsi gusiga See what is written on the wall. agira ubwoba It becomes fear. agira ubwoba. Start to fear. turimo dutangaza amatangazo We are giving you communication. imana yacu isigaragaza Our God will make you. uwabishaka batabishaka However, they need to know that our God will come. izaboneka Our God will come. izakora He will perform the miracle. izakiza The things that he did. Our body imana yacu is a strong man. mbese twayikomera amashyiga badusomera ijambo We read the verse in the Bible. ndagira asume basome hariya hantu honyine I want somebody to read the verse. yihuse cyane Daniel, very prophet. The first. Daniel chapter 5 verse 25. aranditse ngo kandi ibyanditswe nibyo ibi mene tekere efarisiti kandi bisobanurwa bitya mene bisobanurwa ngo imana ibaze imyaka ku ngoma ya imana ibaze imyaka umaze ku ngoma iyishyiraho iherezo tekeri bisobanurwa ngo wapimwe mu bipimo ugaragara udashyitse kandi peresi bisobanurwa ngo ubwami bwawe buragabwe buhawe abamedi n'abaperesi nuko berushezari ategeka ko bambika daniyeli umwenda w'ubuhengeri n'umukufi w'izahabu mu ijosi kandi ko bavuga baranguruye ko azaba umutwaro wa gatatu mu bwami. Amen. reka mbwira ijambo ritoya Let me tell you this one. reka mbwira ijambo ritoya Let me tell you this one. Someone. bibiliya ngo umwami akimara kubona uriya rutoki rwanda After the king is seen the finger is writing on the wall, yahamagaye igihugu cyose he connected all the country people. araba abakuru bazi gucukura neza And he told them the magicians who are very well, abarozi bazi kuroga neza the witches who are very well, buri wese ufite ubukorikori bw'iki gihugu everybody who has the evil spirit in this country, mugende mutoranye go and select. bakore amarushanwa They do bakore amarushanwa they do to do the something to win the face. abarusha abandi Who will come first? ariyo muzana Bring here. bibiliya ngo abarozi bose baraza The Bible told me that all the sorcerers came. abapfumu bose baraza The magician came. umwami arabwira ngo nabonye The king told them, I saw ikiganza cyandika the handwriting. nabonye urutoki rwandika I see fingerwriting ku rusika on the wall. ndagira ngo musobanurire ibi What to explain me this? ni mubisobanure Explain me. bibiliya ngo baragerageza The Bible tell me to try. barashakisha They search. muri iki gihe Let me tell you. birashoboka yuko Is it possible? hari igihe wiyamarije abantu Maybe you told to your problem the people. birashoboka ko wagerageje uko ushoboye kose You tried however. uyu munsi But today, ndagusaba wiwe I don't want you to change. ugire gutya Jump wibukire ku mana and remember God. urabona ibitangaza by'imana Come to the blood of God. abakuru barananiwe The magician will have abakuru nothing. barananirwa The witch has nothing to do. abanyabwenge barananirwa Wise men have nothing to eat. birananirana It becomes very hard. bibiliya ngo The Bible says.
inkuru iramenyekana and the word becomes to be known by everybody. hari umubyeyi umwe There was a one parent wabuze amateka who knows his story. nyina w'umwami The mother of the king. aravuga ati mureke ninjire muri ibi birori He told him, let me eat in this party. namenye ibintu byabaye I want to know what happened. ndashaka kugira ngo ninjire umwana wanjye I want to let you my kids kugira ngo atumire umugabo witwa daniyeli to call Daniel. uwo daniyeli yabayeho igihe cyase This Daniel man, he has been for the fathers of the king, ajya abasha gusobanura and he can explain ibintu the things. atari indirimbo n'ibindi bindi byose Not another spirit, abamwuka w'imana he is having the Holy Spirit. abamwuka w'imana He is living with God. zitakozwe n'abantu Never made by people. biraza kubarinjira And the Bible tells me he ate him. arangije asanga umuhungu we And he got to the chair of the king, bashizari Belshazzar. aramubwira ngo mva He told him, listen, mbere hose papa wawe nebukadinezera yabanye n'abahungu baturutse mu gihugu cya isiraheli before your father he lived with the men from Israel who are wise. abo bahungu b'umwuka w'imana Those boys, they have the Holy Spirit. tubona ibi ngibi babashije kubona These things you have got a vision, uwo mwuka ashobora kubisobanura that one can explain it. rero umutumeho Let call him aze and come here kugira ngo asobanure asobanutse in order to explain what is unexplainable. ndajya kubwira ngo Let me tell you, uyu munsi wa none to change, urakeneye umuntu you need a person cyangwa urakeneye imana or a God isobanura ibyawe to explain your problem, bidasobanutse who is your unexplainable. mu muryango wawe In your family, hari ibidasobanutse there's something in your ubuzima family, bwawe on your life, hari what's ibidasobanutse happening in mountain. urakeneye imana zima You need a house of God kugira ngo haboneke inkuru isobanura in order to see what is going on. bibiliya ntabwo gushaka daniyeli And the Bible tells them they go to get Daniel. bari baramutaye kugira ngo baramwibagiwe They flown away. baramuzana They brought him. yavuze amagambo akomeye ntatamugiye kuvuga He told the Bible words. umwami aravuga ati namenye yuko uri mu bantu bavuye isiraheli The king told to Daniel, I come to know that you are among the bad people from Israel. bambwiye yuko ubabwamo n'imana yaremeje isi You have a God who created even in your earth. ndagira gusobanurira amakuru I want to explain. ubwo nari ndimo mu birori When I was in the ceremony, nagize iyerekwa I got a vision. ngo n'uduti twari gusi I said, finger writing on the wall. nahamagara abakuru n'abakorikori I called the sorcerers and the magician. nahamagara abanyabwenge I called the wise men. byabananiye Nothing they did. ushobora kubisobanura